Nsujua ngamrujo jamana jansibihe nsujua kama tu jansibihe cha mimi yode fikira hangu tilanzana do dahoni tiparse problemu hiyo watia ruputu watia shuli msanga wa mdungu mbio alorke vyetside hali wono vyetside heli ebange kangara nzori yenshi haruma mahala haruma sharia shaudona na hitso namna hiyo na singarambao ka nsingi ombi garambao kana jao gasarmansi ya kistarabu alafu rijari rido tia na putu hunu na udumizana amedabdu hajahar mashuhuli yo hao ye bono wala alafu wadazo skwalelo hunu nsujwa kamza hangu urongo mbavi hele babola hisa shamimi ngamunesokana he fikire hangu wakomori tijema zerongo mfanya au tideheliyo yetu binadamu yokaleweni mrujo kakatsama fikira za hanyu ngambija mumdunge mumtemu mromuwe mumlapize mmenye shughuli ya wanu yeti njema ndio sinzahe. Assalamu alaikum watukufu ngamwenawe problemu ya jiri vanu riyo tilanziani vanu tidovira tiparisa procureur ya se procureur madahabudu hajar mashughuli vanu alafu warikao ndo wasutene oye daula haki karjoma ndo ajaza hatu wajabanu wa mdungu watia putu wanurilio banu deja mina mtungo semwa wahese baya wakonza wamuwe izo pia lamna ikao anida zila zamba wakana si haki hata wakana leo rambensi nge waruka tabishi wao haizo ndizo namba wakensi nge tabishi wao ngarambo jau wanualo hunu alweke vangu wajua tabisha wanru wati waruputu manga mada hunu mala sharia lisa na wadunge mrumbio wanze wamuwe ala kulli hali yotsi rogo ya haki haizo mimi sono kanage rinibire vanu mone lebalinu heli la jiro kalinu baya yokaya watate wao warengana wakonzo wawane mhada abudu le gari likanza limenyewa babe haputu wabanurili yobanu tijuru tisemwa hata telefoni uyo kana problem inu shughuli yao mjini hao ya uzio alafu hende na mjabanu shughuli kawa imhusu madabudu inu shughuli kawa imhusu alafu hawasulibanu mwono zeno kwe kaudo za jiri ngamono kananga po page za saa ya hama mongozo FM wajuhi vitabanu shati wajadze wao warengana wakanza wawane bandi ya wanaume tena wakanza waremane banu obanurilio banu kaya timwenezanu kana director yinu ti director kauti panga shati jamanu ni jeni nendoda honi alafu ti parsale baya mbada budu ya dungwa ya nzo ya ulwaya babe hale putu wajaje warengana shughuli ya nje mtanga haizo yeti haki wako mori yokana leo ngaramba kaya ngabo ulwayao aloreke batu sisi kansi hauwa wanu orikaufikiri yokana ban leo nroju kamba kaya nsinge ndo nai wanondo kongwa juu changa mchango wa fikra warinike melezo warinike morali ili iriwonokana leo yensia hatu ngiona mru mathalan hamande hiwo ambao kensinge dona hii kabati sharia rikafikiru kaya wo ngwajo hima wonese fikra njema warinike morali shasedokana wadocha dobe hamagaya na huwa wanru na utiandu gazi utabisha wanru alafu sivirinziani bano tiparisa amferi wa hizo mimi baada mimi wa director na mimi tsusutene zefikira za ho wanruanu ngamivanda mimi nao ngamjitekelezwa nsujua ngamrujo jamana jansibihe nsujua kama tu jansibihe cha mimi yode fikira hangu tilanzana do dahoni tiparse problemu hiyo watia ruputu watia shuli msanga wa mdungu mbio alorke vyetside hali wono vyetside heli ebange kangara nzori yenshi haruma mahala haruma sharia shaudona na hitso namna hiyo na singarambao ka nsingi ombi garambao kana jao gasarmansi ya kistarabu alafu rijari rido tia na putu hunu na udumizana amedabdu hajahar mashuhuli yo hao ye bono wala alafu wadazo skwalelo hunu nsujwa kamza hangu urongo mbavi hele babola hisa shamimi ngamunesokana he fikire hangu wakomori tijema zerongo mfanya au tideheliyo yetu binadamu yokaleweni mrujo kakatsama fikira za hanyu ngambija mumdunge mumtemu mromuwe mumlapize mmenye shughuli ya wanu yeti njema ala kulli hali abo yeti njema na ndizo mremao ngamamboka nsinge ndo na hii ngamamboka ndugolwa yao
alafu leo mwambao kensi ngolwa yao warugolwa yao ngambona okadehelio yo kanyinya abo mkensi banyu muwe wandu msindihe wandu mtandu putu silanziani tibiri banu tiparse problemu hiyo yo kamada abudu azubilwa banu ni wanrazade nana wanraume wakaumdea wakaumla pizza wa mdungu atalegari litolo hafijo banu rizamba au haruho shulini haizo bangu mimi hichi jaban tinojuzie direct hasibabu hivi amzio direct no hasibabu hivi okainuti banu kartuani ya grupu kartuani ya mraya kartuani ya mji shendensi ya hatu kena ukirensi hatu rijer kensi namna inu rutsokalma grupu kensi wadamba si kartuanza woi abo heni nungwana nzao kufanya alore kanga mambao kanga sarmatia sharia kasarmatia sharia kahuna ni mkatujo tabisha mrubahari je mono halafu ngamambao kaya wandugo yao komori ngamambao kaya wandugo lo hiswa alore kezizo mrepeteo ikola dhimukeleo wandu ambao kana waruka tabishi wao hawa munga problemu harmansi ikeva nyinyi ngamndikao morali ngamndone sawa heli ensi yakola dhimukai mfano mono juice yokaya osko juice mambo kaya vyo ilayu mrija mavamana maso mamjua wazango hizo mjua hamambe namna hiyo evu muhamba na nyinga mjua kamsomo ngaina morali ngamjuao kaensi hatu kartina parei ensi hatu kartina namna ushidari tsahemu ngamambe wale ukemri arenga vedeti na hizo zijiri juzi makati ya sambi ribala vedeti na hinri ni esila deza juko tsahamu avio ya hawabarini nonga mjoka na haina robo za jini namna ila la dimandu akena robo isihe yedi hao noba hanu ya vio ya hawa ijeune se wandu gano rodo tsaha wandu wala izo iladi mabari kensi zikamsomo yokaya okabanu emrulo na pouvoiri wala emrulo na signature ba shayo uremo wala de ulo na programu okawla ndo ambo katijao na mfenjao wala ndo ni kwandu fikira wala ndo ni kwandu morali sheka leo wenge banu kartumni ka morali au kamtuni kwa morali rauno kana vanwe kawo halawa shama ulungabo wandu wajuja banu waregensi waibali haruko fulani hawandu wanu mwengo unesao kazibo tsukiri shango unesao jukiri shatido kale wozika tsukiri muhime mambe jauba yokamru dhamana ujua okana kartina pare armaensi yensi yatu ya zubilo harma problemu ya namna ila juzi rikananru jana mengo mitanu wa hafo barini hata mpaka daba wanru urshidirwa parisa leo rikananru kume na wane mja mambo kana rais wa hidaula kajahafilia nyiga mjuao kana hini samrajo kana mnundu haziwo ndani halali kawaroda honi madani imdadzeola haja fariki imdadzeola honi hafariki mru anongone wabala imru tombo ajenu kana mjume zanyu mruka tombo ajenu kana mjume zanyu shekazi jirana mnaila mru anongone ka na mfanye taratibu mumkafani wanruanua desa onge salary one namna yo jarjulize o afati leo rais wa dawla kana mjeni imjeno la haja isajiri henry baada sijiri namna ila shamono yokai hashiri haji tulizana kahini dhamana wala ngene dhamana haina hicho shamana mkomori leo na mora ya hafa lazima yeye akensia fikiri au nene mnajuka uvira njoka kartina parei ya ushinda leo ndira rengo wanruwala hawishi lero ne soma wanruwala walio izo tipia watukufu kamranti ranzi hatu kamranti baba zengo zizo tipia garidanganyao njaka nofanya direct shaha izo ngo naziona sikwalelo uno zengo naziona banu leo ikawajibu nijube bana nifanye direct watukufu gamona wensi heli endao gamona heli rongo zao nayi gamona kale wonyanyaswa maore ngwamba ukana leonga bajuho wabokana yemngua hao Jesu zila zunsipia gamona ukana zenongo zila ani zila foti hao si wasanga rijiremao ka hata sisi wangazija ngabo wangazija ikaongwa jo ifanya tabia za kikufari waonesa uko timesilamu yenga fikiru kabana bandi wa ndu maore ngwa kubaliwa zengo zila gamondo maore kwa tujibiwa shei wafanye leo ngabo komori wangazija wa komori waona ukana rugo fulani ngazibira nai ishekono shida zihauwe yode helukata maore ngabo wandu maore walobala ikaungwa wanao tabia za bandi wanyanya wafanyao watujua wazifanyeje ngamwonao kana leo mimi mkomo na janafanya nai za julu hapia no mjini hatu
shanga mjokanga mjoda harmo mjiwe sandraya nedena hukumlwa no amaore kena ukiri ekadhulo yabo hawimru ikawari hanso abo harugoza kisilamu ya hukumu hamadasi hokawongo haruma sharia chitosha kisilamu yabole onari imana ransuli banu mjuzi mbe yafundi twahiri fundi twahira kabala akaunika akaurashalizo hamnyezi Mungu mwamba fundi twahiri ngedena zali ya mnatsini kwa umhono bala Yahudi la kufari zanguzuti pia mkauzonesa ya abaha hajahalawa ngamona ukaza nguzuti pia gizo mfano leumba la jamaore na wonsi pia wadunge wambe ndongo zisodungana na voketono sokayo wa maure pia ngo asampursa haruma mirongo zahamandiyo shema na wafanya wena mnaila badi sisi hata sisi wangazija rambakasi wangazija ngabo wandukongo ambao uko time silamu ngabo ambao wafanya tabiyambi mweke tsone sokayo na leunga rjo shida rizi hauwe ngari tabi hao iyo sawa nezenu hili zijirio wenga na mkera zandoka na baraka baba nule kaizanti sidoka leo rijardora na himbu sidoka leo rijardo sinana mro sidoka leo jerivurize putu rimenya shughuli ya wanru ridunge mro tengweni ala kuli hali ya buwo tu binadamu wenge wanama watukufu wa Komori ngamjoka na mimi mina ye daima kana munji yabanu mina uzevu kama munji yabanu ngamjoka na hamande na mbiani minjala haukana haunja jifikiri kama mjofanya direct shan sobira nziani siwonoshe tendwa shila heli shavira sono ajali ya joka ijiri haruma ela salinu sono kanga ni mishioni zanongozinu mjokana zanongoga zibirona hii zanongozinga zibirona hii wenji kama dokomori ngasina mdazatulo yabo uko kahunu ya sakomori amba miuka mimru adawla haki emruka jatushewa emruka jarendwa rungo ngwambizono masilaha ngamona ukana wei hajahunu ngamo haka dhamana harende jao njamu mdungu anu mumenyele shughuli mimri ya aeroporo mjoka mwende mjua kahaja mjoka mwende hula shakamyo jamu shughuli ijeke sababu atazahatu waremane ike sababu atazahatu wamane ike sababu ibake problemu wenge mimi ngamlaani zero ngekaundo na zono swalelo unu no tsukanga mjibiwa kale obabire mrongombi kale wanruo ulaya tsukanga mjibiwa shanga laani nsujibiwa yo karkensi hazikunde namna inu ridodunga na hunu reremana na ulapizana na utinana putu na ujimenyaza ngo zatu yoti haki watukufu ebonge ekanga mwana ukati njia nai arumaye director yangu inu ngamtao sama chaskandana na sokaya na rkera na baraka na zirungo na sababa na mjotulizana nsai wakati ni hime nzirongowe okanga mbivano mshangama harumela salia mshangama kuendelea hodahoni hangu sibiri banu hamendela mambiani hamarara haru siwonoshe zitenda ziza kavira banu sionoka malabudu hajamanu harumashuri ya famiahe bandu ya wandu kao kwa tujibi wanezi lokomori wajamanu wa mdungu wati ya puto harumela sali wazazewa hiwa remana wansindi hana bayali wa hili heya hatulwa garini hatolwa henza haizo watukufu wa Komori yotsinde heli ya uyundansi yotsinde heli ya ulekezansi yabo ngarjo kama nurutsodo libya na di hatadi yabo ngarjo kama nu heli mratsodo pomo ya nyasho hatandi yabo ngarjo kama nurutsodo dezana hatandi ala kulli hali abo yotsi njema wa Komori o winjini hanyu na mwelewe bayinu banvi ya wanru jehelu kanga mjoka ta Komori ya hatu inu banvi ya miji shatidu wanru pia rielewe baikanga siwenji yabo ndo bahanu rujushinda riwane nezewo zenongoza peuzinu ndo bahanu rujushinda rirekebeshansi hatu sharti lale ripatse mihono yensidwe jendena mnainu replana sheo redezana remenya zanongo yabala kulli hali yabo tinjema yode mana kao gamcha usamaha ekanga mwanao ka tinjia nai haramwai na director woi shanga mombo Mungu na kensi nijirekebesha hanamna ikao nifanya mirongozi ijoka mema ijoka na programu ni birembabe harumazeno wekao dozano naziono skwalelo unu kama mbomgwema sihu kama wenze ni urembabe ambao wakati ni njia harumwe paji abangazo ni unishie wandu zano wekao donaziona banu nabo gabo bandu ya majournalisti kao hama watwalia hau waparwa wabalie ze telefoni za hao
wende wa filme waone umadabu ya ulaya yao waone bashuli ya wanru imenye wao ala kulli hali yabo pia ngarone sokana abu yakili iyo pia ngarone soko pezwa macho iyo pia ngarone soka sinerumbi shaensi iyo de maana kao baadhi ya majurnalisti kartukubali namna wajibali yao kartukubali namna kao doanzao ribaliensi hatu watukufu miti journalisti shamdukao miujutekeleza fikira zangu sibiri tionezo tabi doza birabano skolelo unu aizo njajibiwa notsuka ya mrugu jambo kayabo ngawe azali hawewe huhulwa hamedeni zambishi hao kwa timrejo shida hule mwanadamu shazun fikra fikira yangu ngamono katsile namna hiyo ukanjadorana mbuda rela pizana re fanya tabia ambia namna yinu wakomori mtukufu hanyu mwana hanyu reka leo hakabo habalianro reka hakabo habalanai shatujuru wodhamana wa hensi yo zinu plasikao zibirwa na nruenji amadeli mji wao leo kana ngamwanao hata wazee watukufu wa roha harume shughuli sawaungwa ya shughuli njamtsanga ya shughuli imenyeha aizo kanali mwene senukaya tsi haki zango zabiro skwalelo uno abonge abo mwana hanyu hawaswili harumwensi yinu madahabudu ikawa haka procureur de la republique basulamansi yinu alafu hajaru mashughuli ya famiyahe odo jabanu hajahadungwa hatulaputu hadungwa kanze ulaya hatulagari ni vanu zambao asahare je ho makazini hahe aizo ritabiha rono kazi majinjama riere banai mbukatsoli banai shamri farka mrislamu dio ndo kana leo na kafiri ndo kana leo mria yere banai shamri asubirie ya livenro kanga mjoka zenu gorisfanyo pia zinu pia ngarifanyao share ndera hunre uhamnyezi Mungu abukaleo mruhada mru bahemro mdeya mruhawa mru bahemro hawa mru mraji hukumlia yabotsi haki na singari jokana ye hakaruma place ya mahakama zinu place kanga mbomu ngumende inde mana mhezole balinu marenge mrume mkenizo ala kuli hali na mrongozi na mrike morali ili rekebeshe yensi hatu maudu ritsokena mnainu rudoli banadia sharike wanru ushinda maudu riangaliza tsukiri na zakiri ili yensi hatu ipwengayo watukufu ngarjonji ya mnashiri rimunisheni rononro shawe imna ipindi mtiti kao nsokobira ili ni mweneseni zajiri ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.